Nihang Karbi Baptist Association mate NKBA area ke parlo Panjan Hirhiri area Baptist Fellowship pen patir piponsi Ningkan esek ameipi thang ni phai ingkoi pen chengsi ni phai ingkoi rahini arni an ni thoma pharman Hirhiri Baptist Church along Mesen pen ketalon ke padupon. Panjan Hirhiri Baptist Area Fellowship mate PHABF Ningkan esek ameipi along Arnamalam ke thanatum in charge Mission Sub Center Panjan Hirhiri Baptist Area Fellowship Reverend Sina Lekte Lapendifu Government College Professor Megi Katharpi alang litum banghini atumahin pensi mai esek jumis Arnamalam than pondo mai esek nitumaphan pimi thutha lunangdeng pi trok nerkep rapho angdeng so Truck pen athepi en ponsi kero kalcho Panjan Hirhiri Baptist Area Baptist Fellowship Evangelist atumahin pen mayahut luncheto kilun pon lage aterikam amondoli atumahin pen mate Hirhiri Baptist Church ni phai inkoyarni arikang sampor phai phopor kardo mahem thipi ingpu pon aduntu kangpu agirja PHABF amaipu James Killing pen mai chari pon Arnamalam ke than difu golf college Professor Megi Katharpi alangli pen than pon ni phai ingkoi raisi ada por phai trok amondoli tin la pena fellowship tin pen kachewan kachetong asin lama ingtur pon Saikulat kethan PHABF Kongchunbang John Crow Reverend Sina Lekte Professor Megi Katharpi atumahin pen than pon La Sophie John Alo Long Pen Bible Quiz mate Karju la pen kethak PHABF Resonim so tumahin pen Japon lo ni phai koi rahini arni anarlo karcho amaya long Difu Government College Professor Megi Katharpi alang li pen jumisen Arnamalam than pon lo kapre gajai make me sen pen pachun pon long pam melo laki Arnamahir jumi la pen kadu kawi chingrum pet pen psychic lam cherap chetu si jai make do an pachun long pam melo Reverend Sina Lekte alang di panjok si tanda akiru ti parti no kupon mala isibet alang thiang bom pe alang di tindang humi pe na jok si kitchen la ten kini rian ka alang di peni ti kan ka te do kita humi pan tali di tengah hin ten kini sini pardon ti pajin ba kini kini tarik koi di cheng no kini ala tarik koi ini ala kini pasin tong sayang deng ke en pon ga la no ti koi na tu ke tong ga sio thek je pon si Bible study lunanding pi tong nerkep rapho ani ke trok along kan joksi untuk men no ati bangge itu pan itu ko alam pi pen joksi itu pan pi phalatum pani tum hangsi itu isi dia arlo ikoi ra tum ana thom ati pan tunong jelam ka tan tu ko sai ni La somaya long amondulitin bibang kuru birta ke mithan bang phubang phietum chetong do La so hud nong nam ka chithang plong birat ke me alun sipo Matthew rongpi chetong dun si maya long ining duno jin lapen jumi sen me krikloring an alun ki jumi parju ponlo lapen mai ardi ki pidun pen ka chetong dun nilip MEC pobitro rongpi MS koilamati lams kongchun bang mohon singh teron kapre ga tum chetong dun si me sen pen pachun pon long pamil in bang kuti ande ase mukana itulin tul stop tum kani gi hadi o itulin over fish ta hadi odi bi jong satan ni ling check hang ni hadi ade lagi baptis na somon guli pe na from ai ke cha hadi ni tum inut pe dai thama wala ni tum ni sap pu athem ako lang tum pen ching wai lo an pat ki ni bo lang pen de lang ni pe ta ana le chom ba isia sentence na ka thak hadi phal ba so pe ta ni ding ni be thang ta ni ma tha ni ade bang birthday tin ni ki edon bet ni ke pendel pe disi ki tum ke area hoi pe na ko si pendel kin bi ko la pendel ka do ko ki thik lo atki ke chu ki gun ki ru ka thai ka do ang horne pek lo sitame bitum ka chi sik binong make non na bang so kidam tak surili ra inkoi ra ko ning kan si sik ko me pen na bang so me ki ti chun je phan di do ka ya don ke pra podo and we will stop Nilipen Seming Tikathar KTV News